mamwe maria tukuharirie. If we had the resources to employ the number of magistrates we require. Mushirithania munene Martha Koome kuga mirutire ya wira ruhonge-ini rwa magoti ni hotometio ni unyihu wa kigina. Wale wananisumbua kuniambia nimekuja kufanya siasa, please tafuteni kazi nyingine ya kufanya. Mutongoria wa bururi guthie na mbere na icera ria kigitaru-ini kia Mount Kenya umuthi ari thiko ya kana. Ndiragucagua kuguru kungiwa gambu. Mutumia umwe mwena wa Mwea arahonie nguraro na ruo rwa kunwo kuguru ni mundu urerikana ni afitha wa borithi Mwea. Mutauri bitu na njira ya ciiko ni Wangui wa Mwangi, ritwa riakwa ni Mumbi wa Chege. Ni ngatho muno makiria ni undu wa unyitaniri waku na tukirika mohoro-ini maitu. O ringi mucirithania munene Martha Koome ni oritie thirikari guthukira ruhonge rwa magoti kigina gia kuigana, akiuga ruru ni rwimbo akoretwo naruo kwa ihinda iraya atari makinya maratacukio, akiuga undu uyu ni uthararitie na kuhotomia mirutire ya wira ruhonge-ini ruru. Koome aritie uhindi ya igongona ria kuhinga fairo cia cirithania Justice David Majanja na Justice Daniel Ogembo aria meriga gukua. Wangui wa Mwiruri na ripoti makiria. Kwa ihinda ruhonge rwa magoti rukoretwo rugiteta ni thirikari kwaga kurugaira kigina gia kuigana, undu uria uhingaga mirutire yao ya wira. Akiaria hindi ya igongona ria kuhinga fairo cia acirithania Justice David Majanja na Justice Daniel Ogembo aria meriga gukua, mucirithania munene Martha Koome augite thirikari ni ibatie kuigua kiriro kiao na mathukire kigina gia kuigana kuona riu mirutire ya wira ya ruhonge ruru ithiete na mbere kuhotoma. When are we going to stop mourning about resources so that we can access justice to our people? It is when the government will realize that legal services and ensuring rule of law is followed and is protected and is promoted requires resource allocation. Koome ni ongereire kuga magoti ma macira ma kimucie mabatie kuongererwo na makorwo kaunti-ini ciothe 47 niguo macira maingi ma family magatuithanagio na ihenya, no wagi wa kigina ni muhinga munene gukinyanirio tungata uyu. We should duplicate this court, at least to start with Mombasa, Kisumu and Nakuru, the cities. But please, our stakeholders, you have to help us urge for budgetary allocation. Because if we had the resources to employ the number of magistrates we require and employ the number of judges that we require, this is a model that we would like to operate in every court station. Because in every court station, these matters are there, and these matters need to be expedited. No na thengia wa ruhonge ruru gukorwo na unyihu wa kigina, macira maingi ni mahotete gutuithanio. Koome akioria anyitite mimatiganite guthie na mbere kurutithania wira nao. So in the year 2023, 2,383 new cases were filed and an impressive 2,355 cases were concluded. Then come 2024. The court's performance continued on an upward trajectory with 2,960 cases filed and even a higher number of 3,308 cases concluded. Just this year, this court has received 909 new cases filed just in 3 months. And they have managed to conclude 965 cases. Unyihu wa kigina ruhonge-ini rwa magoti ni thina ukoretwo kuo kwa ihinda, na ona thengia wa ciraniro cia guthukirwo kigina gia guteithiriria ruhonge ruru, undu uyu ukoretwo uri mairiria. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwiruri.
Na rĩrĩ mũgũrũrio wa kũhĩtana na amemba gĩkundi kĩa wĩkinaĩ gĩa Panga Boys iria ikoretwo ikiagagia mũingĩ wa Diani kaunti-inĩ ya Kwale ũrathiĩ na mbere. Rĩu borithi nĩ maikĩtie ngono imwe na kenda iria irekũo ciaya gũkorwo irĩ cia gĩkundi gĩkĩ utuku wa gũkĩa ũmũthĩ. Kũnyitwo kwao gũkinyĩtie namba ya imwana iria irekũo gũkorwo irĩ cia gĩkundi gĩkĩ nginya 145. Na oho borithi mahota kũhithũkia mabanga matandatũ tũhiũ tũna, mũcinga wa maigĩrĩra, thimũ na bagi hĩndĩ ya mũgũrũrio ũyũ. Kamanda wa borithi wa mwena wa Msambweni Robinson Langat augĩte aciari ciana cia thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 18 iria irĩ ikundi-inĩ ici cia wĩkinaĩ onao nĩ megũikio ngono nĩ ũndũ wa gũtiganĩria ũreri wa ciana ciao. Themanini na tano wameweza kushtakiwa na makosa mbalimbali, robbery with violence na being a member of an organized criminal group, na wengine 9 waliweza kushtakiwa na unlawful assembly and riot. Okay, hii msako tunaendelea. Kwanza tumeongeza uchuzi. Vile tunavyoendelea kuwasaka, tunaendelea kuongeza ujuzi ya kuwasaka. Na napenda kuhimiza wazazi wachunge watoto yao. Wachunge watoto yao. Mao saa hii shule imefungwa. Hii vijana wa shule wadogo wende kama wataungana nao wengine, so wachunge watoto yao. Tukimurika riboti ĩngĩ harĩ icera rĩa kĩrĩa thikũ 5 gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya rĩrĩa agatiriha mũthenya wa rũciũ, mũtongoria wa bũrũri William Ruto ũmũthĩ ahũrire kambĩ kaunti-inĩ cia Tharaka Nithi na Embu marĩ na mũnini wake na atongoria angĩ, na ona thengia wa icera rĩrĩ kũgiritithanio na ũruti wa wĩra na kũhingũra tabarĩra itiganĩte. Ũteti nĩguo uma mũhari-inĩ wa mbere, Ruto agĩtetera ũrũmwe wake na gĩcigo gĩkĩ mũgarũ na mũthenya wa ira kũrĩa kũrarĩ na inegene mwena wa Nyandarua. Ũmũthĩ president auma na ihinda ihũthũ kaunti-inĩ ya Embu. Inaitwa Kiambere. Kusukuma maji na stima. Kuna kazi ingine ya deputy president? Sini mtu ya mkono ya rais. Tumekubaliana. Na jana nimesema ya kwamba wale watu wa control of budget wameamba tu. Tulikuwa tumeomba mabarabara na mmesikia hiyo yote mmepewa. Wale wanasema tuendelee, nione kwa mkono, wale wanasema tuendelee. Sawa sawa. Na mimi nataka niwaeleze watu wa Embu. Tumekubaliana, mimi kama kiongozi wa taifa letu la Kenya, nimesema ya kwamba Mungu anajua ni kwa sababu gani jamii zote ziko katika taifa letu la Kenya. Hakuna jamii iko Kenya kimakosa. Mungu ndio alipanga tuwe sisi wote hapa. Na kazi yangu kama kiongozi wa taifa ni kuunganisha jamii zote, kutoka pande zote, kutoka kaunti zote. Watu wa Kenya wakae pamoja ndio tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo, tuondoe chuki, tuondoe ukabila, tuondoe migawanyiko, kwa sababu umoja ni nguvu. Ama namna gani jameni? Si nasemekana umoja ni nguvu? Munasema tuungane ama tutengane? Niunganishe wa Kenya wote, kutoka jamii zote, kutoka pande zote, tushughulike na mambo ya maendeleo. Tusomeshe watoto wetu, tushughulike na kilimo, tuunganishe stima, tujenge barabara, tuweke maji, Kenya isonge mbele. Hebu nione wala nasema kazi yote. Jameni, tumekubaliana, si ndio? Kuna wengine wanasema ati tugawane, ati hawa ni wa kabila hii, sijui hawa ni wa kabila ile, chama hii, sijui chama gani, sijui pande hii, sijui mlima, sijui kwa lake, sijui kwa ocean. Sasa tukienda hiyo barabara, si Kenya hii itasambaratika? Hiyo maneno tusikubali kabisa hiyo maneno.
ama namna gani jameni? Mnasema tuunganishe Kenya ikuwe moja na tusukume maendeleo kabisa. Na unajua siku ya siasa itakuja. Saa hizi ni saa ya kazi. Negatho muno makiria borathie na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ twitikirie tuhumuke oro hanini riboti makiria wana twacokereria. As the sun rises, so do we, as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. StarTimes Home Solar Solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery. Powering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. StarTimes Solar. Power your life. Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Legends get messy. But ushindi cleans legend. Kama huyu anakuja hivi kila siku. Ushindi with new enzyme technology tackles even the toughest stains. Ushindi, powerful stain removal, because legends deserve a winning clean. That's the clean of legends.